kinkwa mele serikali maite yango tebiga aningo sigete sana itekero omonto nabwate nasa agochora twensi ntoko genda gekabu kemu so nandi nenjini mbwati sababu chia nembere ta ase serikali na bali bako ende nse momba bwati sababu chia so igendo natebe nkiringa na kinenja ase nchorete noga nchenane nana ko isiko ya serikali no ima etu bya serikali oruna karude university na korete gase na moyo kamanyo bya serikali muno kabo mudio bi what 9 years nkarangia serikali ra okole na bete serikali ya Kibaki na kole serikali ya Kibaki ona alenge national serious ande nkaba mudio nya house nima eto bya serikali no ngia abantu abe serikali enkyo jaba nginga gigachagwa kurwanilinga kanga banyole serikali kujya basa abayiko anse ngiba maeto bya serikali you see into kurwani tura onje serikali but wali ba onje serikali muna bakalenji n'abayiko mama eto bya serikali so dinko bayisuga serikali ngakitirinda abe isuga serikali no ya 2027 I will make sure I'm inside and no jinga ye serikali ya 2027 is a second term. Yeah. Okay. To our college, we have authentic polls and we know. Ana kijiko